Parents, elderly persons, and many educated youth joined hands in the signature campaign called by Bari Pingrok today at Moatfront taxi stand. This signature campaign is to demand from the government to change the reservation policy in the state of Meghalaya. This policy was there since statehood and now it has to change, so that all the three tribes living in Meghalaya get their equal share of reservation to government jobs within the state. Ya kane pat ka reservation policy piom kaju. Benar bu khasi udah uju. Pi ai sau phau. Balai pat ya ka khasi pat ya ka tentia pi ai la kajong ga district council. Tang kane ka wei. Ka ba nak menta ka cing anong hi kajong ki pen prai la kajong ki ong bu benar udah wei. Khasi udah do wei. Kum tangin ai kane ka district council yo benar la kajong. Yo khasi la kajong. Tabai ka reservation policy pat tidak guna. Pi ong bu udah uju benar bu khasi udah uju. Kai kata mana bawa kelang ta? Teh apa mentah hadu santus nem pitip ya kecing baklah. Ndai balai pila ben kumjo. Balai pila ben yang ikasi teh. Pi penyerkat baru pernah 10%. Pi ai hakane ka reservation policy. Kat bah kecing senca pat jengki nama ta pinyok penyaba menjadi nama ta pinyok penyalong MDC. Oh khasi de ujong. Ucen tiaw de ujong. Nin ai la kacong ke district council. Kai kata kena reservation lah si bunang ikasi ni lah ya duna kam kejam lah. Bun si ki bun ki orang mek ki garo jisa ki garo kemde de ban ni ki ya pher ke ni pat bang beng na ya singi di ban dan kami ban yo khambon ni ban bun mar ni mamang ki khasi jentia ki bhoi ki war ni hab aku jo te kemot temen pai thai bong banga de kabaduk ngam la paskul lagi khun kila yo kota ngakwa ban paskul de ki token ba reservation policy belong ki kan kim la paskul lagi khun, so that is the financially backward pashit khot they deserve kan they ban target ikito dan target so do ki khun yo kitu ki bala ki badan ba em man toy yu ki kata pi so bon ki bawan ki kami ki kpa ki baduk ki students ki unemployed ki rang ba pun palat bawan kan polisi bon ye ki siapa ro bawan Swiggy battery delivery pia la kakam tang ban support yang ani ngan la reban ong kat no ka kya kani ka jeng support jong pi ban kani de ka topik ka ba phamo bat ka ba sensitive kala ya dah do san post na menta wanu expect ngin yo bet ta menta it will be a very slow process ki hab ya dan jeng ya sha baro wat nam chong shit pang shipon please continue bet ban le kani ngan ya chakman ngalayo ki signature sang ni ngan ya chakman kani rakam